Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoing kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo nga agnagan iti Mariel. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sobra agura ti marikriknak iti ama ti anak ko, Mr. Lonely. Ket uray anya ti aramiden na, saanen nga agsubli ti panagayat ko kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariel. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Intan, anak ko, malumen, amang ano agtudong. Agsublitan tumanen iti sabali agundaway. Nan, kailiw ko una yan ti anak ko. Bong, anak ko. Bong. Anak, Ipatpatag ko unay ti anak ko, nana. aday ta, agsangit ka manen, anak ko. Indam abulan ng tinapalabas, sipod pimusay ti anak ko. Ngamjaklat ta maiwak si itirik na kan panunod ko. Katuan kasta talaga ti maysa nga ina, Mariel. Ngam saan arumbang akanayon ka analiday. Aging ka amabaybay amon di salunat mo. Tanibong, adan iti sidong ti Diyos. Nana, Talaga di talaangan tinagpatinggaan ti biyak na. Ninini ako roodan. Pumanaw tan di kampusan to. Agawid tan. Agsublitan to manen iti sabali akong daway, anak ko. Ang mga numatudwan ta, kat agsakit ka pa'y. Kasta lang ti inapoy nga ikabil mo iti plato, Mariel? Duwala ako tsara? awan ganas ko amangan, manong. Tinasaya at ikampay ti inapoy ta platom. Mangan kay tado. Tapno agsubli ti sigo da pamagim. Dino, saan mo ang mapilit ta adim? No saan mo't nga nagkankwana ti taraon? Mariel, anak. Husto ni manong mo. Nagkutong ka nga minay, na nagbasit matikan ka na. Tatang, Maawatan kay ti panaglidliday mo, Mariel. Ngam di mo't baybayan ti bagim, ah. Kaya't mo ti agsakit? Kaya't mo ti sumarono ita anak mo? Dino! Ay, ala. Husto day tan. Ituloy tayo kik din ti mangan. Oh, adto iti juice. Nagtimpla akon iti inuman ta. agyaman ako, Wilma. Imbis asyak ti pagserbiam, tasyak ti bisitam. Ngamsyak mo ti mang serbikan ka. Saan mo't anadagsan ti inaramid mo? Ngam, apay ngay nga awan tinapay. Di ka nagpalaman? Saanan? Diyos latan. Agyaman nakta sinarungkaran nakmanan, ah. Wan ngam, pasensya ka, no italamanan. Ngamin, kanayo nakabisi. Maawatak. Katsi ka, saan ka kading nagsubli ti trabaho? Saanan? Talaga nag-resign ka? Sayang mo't. Saan ko amayulot ang trabaho?
Nang ronakit nakaungungot ti manager mi. Sa bagay. Kat, kasano nga rodan? Ada kalatan dito balayo. Agkulkulong kalatan. Wan, kansa na bale, tadapay maturnong ko. Unay kan aya. Agtrabaho akto inton makailiwliwagak. Sa bagay, maawatan ka. Basta ti aramidam, agkararag kalata iti Diyos, no kasta asumken kaniliday. Tawan sa bali apagkamangan tayo no di iso. Wan, kasta tar aramidak. No kayat mo, rumarta. Inta ijay mall, inta galiwaksay. Sige, Ha? Kastaman. Ala nga rod, agpeles kan tarumwarta. Sige, rumwar ka anak ko. Ngam di ka agparparabi ha? Natalgad tirik nami, tani Wilma ti kadwam. wan nanang, kundi kay agdanag, ta sa anak amarabyan. Sige, mapankalat ta anak ko. Agan-anat kayo, ha? Wan nanang. anya, rumwartan? Sige nanang, tatang, ingkamin. Anya dikit kita, Day tapaggatangan iti ay ayam dagiti uping. Ha? Tunggal umay kami dito iti anak ko. Iguyod na klatad ita. Tagpagatang iti ay ayam. Ala, intan, amangan og sangit ka, tanay palagip manan kan ka ti anak mo. Wilma, Mariel? intan Wilma. Hoy! Mariel, orayan nak! Mariel! Intad ko ti cellphone number ko. Alangan mo't at ti number mo ti itad ko. Iti anya pa'y laaga po nga intad mo ti cellphone number mo. Ay na, seryoso di tao. Kaslada kayat na nga ibaga. Agdardaras nga min. Itala ka di ang nagsabat ti dalan nyo. Sipod na udya pa nagkita yo. Wan. Katsak mapakawan. Ala, mangantaro doon. Ay na, jak namin kahit ngagsangit ka manan kat. Iso nga rod arimwarta, tapno makapagaliwaksay ka. Amalipatam niliday. Ay, anyan, tanasabat na pay laang mat ijay mall. O sige, mangantan. Kalpasan na, dumagas ta ijay simbaan. Sige, Dumagas ta ngagkararag. sige. No day tati ko na. Mariel, rumwar ka dita silid mo anak ko. Apay tatang. O may kay jay salas. At da sa nga ilay. Anya ti kadam dito eh. Awanan kay ti bain. Ni Wilma tinakamuak iti address mo. Isong imayak. Ngamin, kayat ko makita ti anak ta. Anya, Ayan ti anak ta. Kayat ko makita. pumanaw ka na. Hindi ka sapulan na ka ti anak mo. Kaya't nakakumaamakita. Impaidam mo dayta. Itatasaan na ka nakasapulan. Nagpakita ka. Nga oray pa'y nagpakpakaasi akan ka iti. Nga oray iti day dilaagon daway para iti anak mo. Ngam anya tinsungbat mo. Saan mong anak? Pakawanan na ko, ma. Husto ni Papa. Sana rumbang at alikod ti anak ta. Isong ingkad ng kasapulan. Ngam di ka masarakan. Naimbag, ta nagsasabat tayo ijemol. Saan na ka nakasapulan ti anak ko? Iso a pumanokan. Panaw! Mapitla ang barok. Barok. Tata, pasensya kayon kanyak, no mayak. Ngamin, kayat ko lang makita ti anak mi. At danas ka na maamuam. Tapno saan ka namang namnamapay. Ha? Anya day tatata? Pimusayon ta anak ya. Anya? Inam abulanan tinapalabas. Anya? Saan?
Sana po doon ito eh. Nadengge. Ket saan na analasatan. Anya? Idi adda pay la ija ospital. Kuna na akayat na amakita ti amana. Gaputa di na kano makitkita. Tadyay kay ayam na akaaruba mi. Ket adda papa na. Ngam apay kano nga iso. Ket di na makitkita ti papa na. Saan? Wan anak ko. Imbagakkan ko na nga awanan ta anak yaw. Tapno saanan amang namnama. Ngam makita ka na sakit launay ken kuana. Apim musay gayam ti anak yaw. Adda ka dirik na tikaskan ko na. Anak. Awanan puso day siya tao, tatan. Kadyak tumapakawan. Nabutak la ko madadya lalaki. Nabitog ko kuman. Binugbog ko kuman. Oh, nagpakita kan kada dya tao. Anya ita, Mariel? Agpasikog ka kadimanan kan kuana? Anya? Sige, agsinublan kayo. Kalpasan na, bye-bye anak kan tumanan. Sa anak ama kisinublan kan ko na. Rumbang laan. Kung saan nagpakpakita da dito'y balay. Tamang ano anya pa'y ti maaramid ko kan kuana. Adda sa bali akayan ahet ko idi. Malaksit ki ni Mariel. Ni Vanji. Inkadang ko ni Vanji ti ikalesak. Nga ore amok amasikugan ni Mariel. Kat, Sana natuloy ti panangikalaysak ki ni Vanji. Gaputan na dismaya ki ti ugali na. Naagum launay. Kanjak masalahan ti ugali na. Impudnok iti amak nga daputot ko iti sabali pa'y a girlfriend ko. Kat ko na anaanas ka natakdarak. Kat saan ko abay-bayan ti ubing. Naimbag tanasabat kayo idi EJ Mall. Kat naalak ti cellphone number mo. Nasapulak nagpaiso ti balayda. Ngam awanen. Naladawan ti amin. aging gaita. Agladladingit pa lang ti gayam ko. Maasyan launay ti anak yu. Asaan man laan napat ganti kalikagom na. Sakbay apim musay. Diyak amo na ospital idi ti ubing. Ngambasol ko matlaang. Gaputa sa anak nga interesado iti day di agundaway. Nagdakasak at tao. Kat saan ko ang mababalaw ni Mariel? No tumukno sa dilangit tiguran na kanyak. Sorry at talaga, friend. Talaga akinuyog ko anapan iji sementeryo. Kalpasan ti panagsarita mi. Takayat na kano ang makita ti tanamday di anak yu. Amoklatan asikati asit gan na. Amoklatan akas ti mapasamak. At least, imbagak amin kan ka ti nagsaritaan mi. Ngam oray anya ter aramidan na. Kagurgurak lata. Kanjak kayatan ang makita. Iso aday ti bagam kan ko na. Asaanan ngagpakpakita pa'y kanya. Asino ka? Siyak ni Jason. Ah. Kaya't ko makasarita ni Mariel. Manong Dino? Mariel, kaya't ka makasarita. Pumanaw kan, Jason. Awan tinas ka na subyam dito eh. Kan may saan kan akayat amakita pa eh. Nangagmutin ako na ti kabsat ko. Pumanaw kan. Tamangan no pabugbog ka pa'y dito eh. Adda sabong itirabaw ti kanan ti anak ko. Asino nga tati si marungkar kan ko na. Ni nga tamanong Dino. Ngam, awan mo tinadakdakamat na nga umay dito itanghal daw. Mariel? Jason.
Amok adito iti pakakitakan ka. Katagyaman ak. Napakawan ko ni Jason, Mr. Lonely. Katpudno alimag-an ti barukong ko. Agkit kita kami itirwar, ngamjak ammo, no ituloy ko ti makirelasyon kan kuana, wenno saanan. No pa'y nagsubli ti panagayat ko ken kuana. Ken makitak a seryoson kanyak. Kastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Mariel. Agyaman ak pagayam a Mariel, iti pakasaritaam ngayon kaimbinglay. Nasaya at launay ta napakawan mo ni Jason. Tano si bibiyag kumati anak mo, maragsakan, may papan iti dayta. Gapo ta makita na asaan mon akagurgura ti amana. Ket ti makunak may papan kada kayo, sika ti makaamam mo kini Jason. Iso asikamat lang ti makaikadeng, tako na tayo nga ruden, no da kayo tinaituding iti tunggal maysa, uray na bayagan ang nagwin naswas kayo, agsabat tulatta ti dalan niyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Mariel. Adinan kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.